dear Mr. Longley. Congratulations, Leo. Talaga gayam nga kasarkan. Un, ma'am. Ket agyaman ak, ma'am. Inalanak ka talaga ninang mo, ah. Yang angaw yu ide kanya ka, ma'am. Ngamita, pimudno. Nagayam tinagan dya ikasar mo. Kat nakapimpintas iti picture na. Napimpintas iti personal, ma'am. Naklata ka talaga. Ngam naragsakak para kan ka, Leo. Sigurado nga atendarak to ti kasar mo. Amon pare, saan na mamati ni Jenny nga kasarkan? Naikan mat iti invitation card, ah. Kasano, manhuabulan mo nga inararem, binasted na kay di. Ita, adayo napimpintas di ikasar mo ngam iso. Anya ti kayat mo asawon iti dayta. Agbabawin tanong ko makinayat na kay di, dinagan na ko mati nakasurat iti invitation card, a bride. Ha? Si kamat. Ay, sumardang kan. Isunday ta sumungad. Umaymat mangan dito'y kantin. Aywan, sapay nagsungit dayta. Leo, nagagat kalakid din aya amang isagsagana da iti pagkasaran nyo. Rabiin yung adda ka payla ditoy. Adong amin dagiti namnamaan mi agbisita, manang. Naragsakak para kada kayo kani ading ko nga ana. Amok, nga ado tinagar-aram kan kuana. Nga siyak ti pinili na. Idinto, tas anak matunay agwapo. Si kakit dimot. Among namin, binagaak ni ading ko. Asaan agwapo ti pilyan na. Tapno saan nga agsakit ti ulo na. Ha? Apay mo't ngay, manang. Ay, kaduan nga min agwapo. Kat ado ti babae na. Adapay bisyo na. Kasta ka di, manang. Kaduan, iso anariga ti makiasawa iti gwapo. Taawan peace of mind mo. Kan isardeng mo man nga ibaga asaan ka agwapo? Ha? Ay na Leo, gwapo ka. Saan mo man at agibasitan nga min day tabagin? Ana, itimpla amam iti kapi ni Leo. Itay pa'y ama kumikom iti pagkasaran nyo. Kat ni, rabiin. Itimtimplaak nga rodan, manang. Ipakita mo't sweet ka kunkwana, Sweetak mo't Ala, inka ito day takape. O sige, manang. Sweetheart, agkape kapay. Saan ka unay nga agbanbanog? Agyaman ak, sweetheart. Adapay trabaho minton bigat. Saan ka nga agpuyat? Basta para kan ka, aramidat ti amin. Amok, nga adun to dagiti kabagyam nga umatindar iti kasarta. Isu akayat ko, anaurnos ti amin. O, agkape-kapay nga rod, tapno makainan na ka. Siyak tinangbik iti dayta cookies. Iso arum ba nga ibusam dayta? Leo, kumusta ti at asawa na? Naragsak ka di mo't laan? Inspirado ak nga inaldaw, ma'am. Naano siguro ni misis mo, anya? Nalain pa'y nga agluto, ma'am. Isu nga rod alumuklo kumaga ka. Nagswerte kan anak kaasawa iti naanos. Napintas ken nalaing nga agluto a misis. Wan, ma'am. Isu asaan kamot nga rod nga umabuso? Saan, ma'am? Amumat, nasing petak a tao. Palpalagipan ka laang. Saan ka di akas ti paset mi aninang kadagiti agasawa. Timang bagbaga kan mang palagib kadagiti anak mi iti kasar. Wan, ma'am. Ket agyaman ak iti palagip mo. Ngam sa anak nga umabuso, tay ayatak ni misis ko, ma'am. Nagmayatan ti biyag mo, pare. Apay anak ko namday ta. Lumukluk magka. Madlaw naragsak ka ti biyag mo itan. Siyempre, nasingpat ni misis ko. Kunakon kahit. Uy,
Kanayon nga agdamag ni Jenny. No kasanon ti biyag mo ita. Apay si kati pagdamagan na. Siya kumaa. Inal daw kami mat nga agkit kita. Hindi nakmat ngamin kasarsarita. Amo matanda dya babae. Nagsungit latta. Iso nga awan ti mayat nga agaram ken kuana. Sika talaga. Dakla talaga ti babawi day jay. Tas saan asika ti nakaasawa ken kuana. Medyo ang selselos ni bakat ko. Ang kayat ko mat Tapay. Ag selselos ni misis ko. Akas jay kapintas. Idinto ta sa anak mat unay agwapo. Ay kayat ko mat pa. Ay wanan niya. Anya nga ti pagselselosan na. Dagita katsachat ko a babae. Apuro mat office mates tayo. Ken dagiti kakasinsin ko. Baybay aklat ta mat Umiisim-isim aklat ta nga oray ag selselos ni bakat ko. Nagaw-awid ka pailaan! Apay ngay, agibarsak ka matan. Ijay ka na yan ti babaim! Anya a babae ngay bagbagam. Ay na, regalo ni Ninang dayta imbarsak mo. Nangina dayta. Adda ka mat, Leo. Manong, agpalamisak man pa itiulok dito farm mo. Apay nga ita ka lang nga nakalagip ng may. Nabaybayag kan nga ayaban. Ngam di ka mat pumasyar dito yung farm ko. Diyak nga may nasangsango. Sa bagay, duwan dagiti babasit nga anak yung kiniana. Ken ada trabahom. Ken ada pa'y sideline mo. Dayta nga ron ti makagapo. No apa nga agap-apa kami nga agasawa. Anya ti pagapapaan nyo ay ha? Sobrang agselselos, manong. Makauma. Si kakit dimat. Kastalang dayta. Angam adda ka di rason tapno agselos. Awan aramida ka, manong. Trabaho kan balaylaan ti ayan ko. Marabianak lang nga gawid. Dayjay, agwalan. Una yun ti kasta. Tila maibarbarsaknan. Nakaungungat. Ala, ano samlatading ko? Anya ngay nga rod? Iso apang panunutak nga ron. Ngawan serbiti kinapintas na. Tas selosa mat gayam. Isunti umawawag, manong. Sung bata madagos. Una, tanong sung bata na dagos. Sa bali man ti panunutan na. Hello? Apay nawan ka pailaan. Sa di naman ang tiayan mo. Adda ka man ang ditayan ti babaim. Ana, Saan ka nga gaw-awid ta ditamon? Ana, dagan na kumamat Awan! Awan ti danggak kan ka, babaero! Manong, si kaman lang ti makisarita kan kuana. Tapno mamate, nga daak dito'y ayan mo. Muti ta cellphone. Hello, Ana. Hello, Manong. Si kakading agpaiso daytoy? Wan, sakday toy. Ni Manong yu Rafael. Ada dito yung farm ko ni Leo. Di ka madanagan. Tasakti makamukin ko na ditoy. Nasaya at no dagayam di ta, Manong. Nagawid inton madamdama. Imay na lang pinasyar dito yung farm ko. Sige nga rod, Manong. Bye. Bye. Oh, anya, manong. Mamatikan. Tigri mat gayam dyan na asawam. Nakapimpintas nga may na. Nakauyuyong gayam. Diyak nga rod impagarop. At dumanon iti kastoy. Ala, bayam lang nga din ko. Kat da ito ititandaanam. Di mo dangdangran ni misis mo. Awan ti puli tayo, ti mangdangran iti asawa na. Tandaanam da ita.
Puunay matan ti ka sa sideline mo, pare. Luamom lang, pare. Jakla kaya ti agawid iti masapa. Tapay, mat. Agungot manan ni misis ko. Maibos ti pasensya kan kwa na. Anya? Dan samot tan ngagbalbalin na naungat ni bakit mo? Makapa-stress gayam. Nukas di a klase ti misis. Ay, kunam idi kay kayat mo. Sa balitan. Kaslasaanan nga iso jay sigod a pinakasarak a misis ko. Apay nga nagbaliw. Awan mo ti aramid ko, pare. Amom dayta. Wen, amok dayta. Ni misis ko ati mas rumbang nga agdanag. Tadda chicks ko. Siga talaga. Kunamlan loyal ka. Kasano? Babae mat nga minti umasidag kanyak. Ay na, di mo luklukon ni misis mo. Sana makadlaw day jay. Ay na, pare. Maamuan nanto dayta. Nalainga nga agilimod, pare. Nuapay mo tasyak nga awan aramid na. Ay, pagsospitsaan da. Talaga ka di nga awan, pare. Ang mga naisik-sikretom laeng. Ay na, talagang awan, pare. No kumadda, di naamuam ko man. Idi pa lang baroag, mabutang akong agloko. Tamok ti karma. Uy, di nakman konsensyaan, pare. Ay na, pudno ti ibagbagak, pare. Narigat ti makarma. Isu aday takalukwan nga aramidam. Ay na, isardang mon, pare. Saan ka ngayon lutuan iti kanam? Tamok nga adda babaim amang ilutluto iti espesyal a kanam. Saan ka makasungbat tapod no ti kunak? Mas pilyam ti agulimat tapod no amin nga ibagbagak nga adda babaim. Ana, mangmanganak. Mabalin ka di. Sardangamon nga agsersermon. Saan? Naskan nga ipalakam ko kan kati sakit tinakam ko iti panangluklokom kanyak. Anya? Aglablabos kan! Sige, kasta! Pirjam dagiti gamit dito balay. Buongam dagiti kayat mo abuongan. Ipapas mo ti pongtot mo kadagiti gamit dito balay. Sige! Diyak laim pagaropa. Akasta kagayam. Agbababawi ka itan? Anang asawa kanyak? Ha! Nalakalaang nga ibagam daytan ita? Tadan na sarakam asabali ang babae? Makapauma ka. Panawan ka man langan. Saan ka nagsubsuble? Ijay ka na yan ti babae! Inapa na ka manin ni Ana? Kanayon mat, manang. Ay, Uray mang manganak. Ung tanak. Uray kayat ko ti aginana. Ung tanak latta. ay, oo na yun. Mas daawak. Ngamin, saan mo't akas tayo din ni Ana? Diyak man amo. Doa pa ang nagbalbaliw matan. Bayam, tabagbaga akti kabsat ko. Rumuarak pa lang manang. Tama pa nagkagpalamiis. Mapanak ije farm ni Manong Rafael. Manong, awanan ti peace of mind ko ije balay. Nasakit ti ulo ka. Gaputa ka na yun apaan ni Ana. Mariknak tiriga ta pagdaldalanam. Layo, ading ko. Norumwara ka ije balay mi. Sa balilat tati panunutan na. Ala, kasaritam latta iti na alumamay. Kasta lang matikasapulan nga ramidam. Malumamayak mat nga agsasaw manong. Makaong hataklaan. Gapu iti kinalaing ng agsaw. Isu amabog-kawak numaminsan. Ala, yat atidug mo pa iti panagan-anos mo ading ko. Ipagpagapom kadag iti anak yo. Kan laglagi pam. Dakas timang pasakit iti asawa. Oh, kumusta kayo kini misis mo? Awan latta, ma'am. Kumarkaro ti kinasilosa na. Ninang kunamlatan. Leo, normal kadagiti misis tagselos. Kan amangan mo't ngamin no adday naramid mo iti. Awan, ma'am. At dala ang dagiti kachat-chat ko nga office mates. Kan babae akabagyak. No makita na ko nga agsel-cellphone.
Kasta unay tirurod na. Ay, katan-anusam Pagsilosan nan sa amin na nababae. Nasobraan ng samatan ti agselos. Ay, kinasaritak ni Ana. Kat, anya nga iti resulta na, manang. Ay, pinagsasawan na. Nagadong akakasakit nga imbagbagana. Apay kano a makibibiyangak iti pakasaknan nyo nga gasawa. Pasensya kan manang. Tanay ramraman kan. Sa anak mo't a makibibiyang. Kaya't ko laang abagbagaan. Taambok mo't asubran ti araramidan na kan ka. Siya, kas manang na. Nas ka na bagbagaak. Ay, Bayam, manang. Tawan ti sabali amang resort iti daytoy aparikot. No di da kami nga agasawa. ala. An-anusam laang ading ko. Di mo ko mapampanawan. Agpakpakaasi akan ka. Ngamin, no pumanaw ka, kaasi laang dagiti anak yo. Oh, adaw mawawag iti cellphone mo. Nangikabila kon. Aday jarabaw ti lamisaan. Apa nga dadita? Ingkabil ko nga rudita. Ay. Ne. Apay ngay. Number langan mo ti agparparang dito yung cellphone ko. Indilit mo amin akarga ti phone book na. Puro mat gayang babae ti nakasave dita phone book mo. Iso nga in-delete ko aminan. Ay, unay kan. Gapo iti dayta nga ugali ni bakit ko, kayat kon asinaan. Anya ka diti rumbang nga ramidag, Mr. Lonely. To'y pagayam mo, Leo. Leo, pagayam ko, uso ngamin itantisina, itinagbaetan dagiti agasawa. Basit lang asa na pagkinaawatan, when no madiscobre da iti tunggal maysa, sumka na dagos iti panunot dati panagsina. Leo, nasaysaya at no kasaritam lata ni bakit mo itinabanayan. Nunasken nga i-date mo, tapno maayo, aramidam. Akasla day tay agin inarem kayo pailaan. Ipakita ken ipariknam ti panagayat mo iti asawam, tapno ang panggapuan na nga agselos. Bueno papagayam, di tan tinagpatinggaan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinge di tinagan a Leo, iti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kiniti direksyon, Virgie Paclay. Musika aken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay pa ng tarabay na imbag na oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket naggapo ken ni pagayam Leroy iti probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Idi agtawunak iti 30 ket 5 nalipata kon ti mga sawa gapo taaddan edad ko. Ngemmang namnama aklatta amabirukak tika forever ko, nupay inaklon kon, amalakayanak abaro. Bueno papagayam, intay dinggan di pakasaritaan ni Leroy. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Manong Leroy, nayo naman dito'y pang tuition ko. Kurang tuwintad ni Nanang. Ay, pangalaak nga iti kwartak. Amumat, 2 tawonan anang rekap ti pagtrabahwak idi abar. Kurang pa iti 1,000 to'y pagbayad ko iti eskwelaan. Bayam, siya kung timapan mangibagak ni Manang. Mapanak, itamat laeng. Agbayad ako ninton bigat, Manong. Wen, katinton makasubliak, at danton pagbayad mo. Mano aya ti kurang di pagtuition ni Junior? 1.5 ka no. 1.5? Sige, ada 1.5 ko ditoy. Ipabulon mo na akin kwa na. Siya kung timang bayad, no adda trabaho ka.
Ha, apay. Aglukatan di bar apag trabaho. Barang awan pa'y matawag da kanyak. Kat kasano nga rod ang makabayad ka ngay? Bayadak to. Umay kalaangan agluto inton birthday di ka anakam. Sino aka anak ka? Ni Joyce, di buridak ko. Ay katuna. Umayak agluto. Tay sulangan, ti pan nakabayad ko. Adun to ti umay abisita. Kabaalam ti agluto iti ado? Anya kat ni manangan na ya. Siyak ti cook idi ijay bar. Ay, kunak man no waiter ka laang ijay. Siyak pa'y hindi ti cook. Isungam mo, ti agluto kadagiti espesyal a putahe. O sige, pan nakatangdan mo to nga rodon, dahito itad ko kan kaawan 5. Oh, 1.5 dayta. Saysayatan ti panagaswilam. Sangaribo lang ti daw dawatak, manong. Ninayon ako na tapno adalawans mo. Agyaman ak, manong Leroy. Nagsingpat ka talaga, manong ko. Ipakitam to titis paper mo kanyak. Tadyak kayat, ti pasang awa. Wen, manong. Nangaton to ti ipakitakan ka grades ko. Ay naibos di sa gana. Kurang ay, naimas ka no ti panaglutom, Leroy. Kunak tumat ngamin kan kamanang. Chef daytoy kasarsaritam. Inton anniversary mi ka ni manong mo, si kanto manon ti agluto. Ay katuna. Ay, talaga nalaing ka nga agluto, ading ko. Ay katuna, manang. Ni, umawawang tibus mi, manang. Adan sagit di good news Mabit lang manang. Song bata ka. Sige. Hello, sir. Hello, Leroy. Kumusta kan? Mayat-mayat, sir. Adak ita dito ayan ni manang ko. Ada ka din trabaho, mita? Awan pa nga road, sir. Ururayak amang lukat tibar mo. Planok nga ron nga agpamanila Tay jayak nga trabaho. Saan ka na mapanijay? Sungay mawagag. Tay bagakan ka amang lukat manan, tibar. Puno, sir. Mangala ko ma iti kabarbarong staff ko. Ngam sikatikayat ko. Takabisadom amin. Amumon ti araramidam, uray saan ko nga ibaga. Agyamanak, sir. Umay kanto inton bigat tagsarita ta. Uwan, sir. Umayak. Wow! Insuot mo manenday ta nakasilsilang sapatos mo, manong. Ken, ayos ta por mama. Kaslamapan kag trabaho ijay bara. Katwan mat ngamin. Mapanak ag trabahon. Ha? Manglukat manen ti bar? Wen, inawagan nak ni sir. Manglukat kami manen. Kalpasan ti 2 tawen, nagrikap na nga po iti COVID. Wow! At damanen mang tadi ti allowance kon. Agtal na ka man. Diyak pala nakarugrug iti trabaho ka. Daw-dawatan na kon. Bagay mo day ta suot mo, manong. Nagpurma ka dita. Bagay ko ka di. Makaasawa ka mat siguron, manong. Lakaya kon. Awanan ti mangayat kanyak. Imposible nga awan. Iti dayta kinatarakim. Maragsakan ak manen na makakita kan ka dito'y bar, Leroy. Uray siyak, sir. Maragsakan ak ngagsubli. Kita, impapintor ko da ito'y uneg. Tapno kas labaro. Kan ninayunak pa'y dagiti lamisaan. Uwan nga rod, sir. Madlaw ko katlimawa. Anya ti kayat mo a duty. Mabalinak mat iti graveyard shift, sir. Ano day ta ti kayat mo? Sikat ti matungpal. Thank you, sir, Tay nalanak manen. Siyempre, kasapulak tinagaga takaskan ka, Leroy. Adamat ng trabaho. Kasanon nga di anniversary mi ka ni manong mo. Ket ag-anniversary kayo lata, Awan ti agluto. Amo mo ta si kalaang tinamnama nga agluto, Leroy. Mabalin mat nga agpakada ka ni sir. Ay sigurado ka adun dagiti na imbitar ka bisita. Saan ang mabalin ang maipospone ti anniversary mi? Saan na maipostpone, manang? Siguradwak day takan ka. Mangnamnama aken ka, Leroy. Rabina, mapan kag trabaho, manong? Wen, night shift ak ita. Isumat gaman nakasukat ka.
Kat, naka-review kan. Nalpasan ah. Maturog kan. Saan ka na makichat-chat pa eh? Dakas ka diti makichat iti balasang manong. Siyak tupay, awan pa asawa na. Si kantulakit din ti maki-girlfriend. Jaket ti maitulad kan kaalakay abaro manong. Nagkunakan ka alakayak abaro. Kat, lakay ka matan abaro. Manutitawan mon. 35 mon. Makabiro kak tulat ta. Ay na, kung naklakit din no saan ang maibus dagiti customer tayo, sir. Ay, huwan nga rod. Makaina na tayo umatin. Hagtugaw ka pa itay pa nga man nga agserve ka. Nagadu a customer ta servam. Kwan man, at tugawak man pay. Huwan gayam. Asino da dyan nakatugaw ija igid? Ay, customer tayo dayta, sir. Nabartek. Anya? Ada ka di kadwa na? Awan nga rod, sir. May sana nga may ditoy. Nagorder iti ara. Ita, nabartekan. Ay, nakadumugan ija lamisaan. Kat mang rikap tayon. Inka kasarita na asa. Wan, inak kasarita. Sigapay lang ti makam mo dito'y counter. Wan, sir. Ma'am, agriin ka kuman. Mangrikap kami ngaminan. Sika lang tinabati a customer mi. Mangrikap kayon? Nagsapamatan. Ang order ako mapay ti arak. Kaya ko pa iti uminom. Pasensyahan, ma'am. Ngam talaga amang rikap kami. At parbangon ngaminan. Gasta ka di. Naparitagak matan. Kasano ak makapag-drive. Awan ka diti kadwa, ma'am. Awan. May sa may. Nakaparking di kotse di taruan. At $20. Kasano nga tanda ito eh. Mabitlaan, ma'am. Awagak ti busmi. Ito kuman pa ibasi. Nabarda ka talaga. Hello, sir. Ada ka di problema di bar? Adda ngamin babae a customer ditoy, sir. Nabarbartek. Kat saan na akabalan ti agawid. Adalugan na. Ngam, amangan no adadagas ang mapasamakan kwa na no agawid nga agmaymay sa. Amom ti ag-drive saan ka di? Wan, sir. Itulod mon. Damagam no sa dino ti address na ta itulod mon. At dapay mat siguro pagluga na ma-jeep nga agsubli. Wan, sir. Sige, sir. Bye. Ato iti kompleto nga address na, sir. Dito iti pangitulodam kan kwa na. Asidig matlagayam dito iti balayda. Mitch ka no tinagan na. Mitch. Imbaganakan ka. Wan, sir. Itay dinamag ko ti address na. Sige. Itulod ko pa'y laeng. Sikan ti agbantay ditoy. Katapama na makasubli mangrikap tayon. Wan, sir. Nagsingpat ka matan. Anang itulod kanya? Naibagam ka din tinagan mo kanya? Ha? Siyak ni Leroy, ma'am. Leroy. Syakmat ni Mitch. Apay nga agin inom kang agmaymay sa, ma'am. Kaya't mo amamuan? Sanan, may stress ka lang. Saan narumbay, amapan ka agin inom ng agmaymay sa ka. Delikado para kan ka. Sino nga ruti ayabak, ha? Jay asawa ngawan serpina? Babairo? Nukasta, agbarbartag ka. Gapulaan kanila kayo mo. Tiyawan, bain. Nagadug kayam ababae na. Agsangit ka matayan, ma'am. Atoy, panyaw ka. Amom, imbati na
kanyang dagiti talungan nakmi. Tiyawanan bay na babaero. Ma'am, dandanitan makasangpat iji balayo. Sika, baro ka kadipay, ha? Ah, Nagnervyos kan samatan. Iti saladsad ka ka? Ah, Leroy? Manong Leroy, agreeing ka. Ada bisitam. asino. Ni Manang, kaya't nakakanwa ka sa Rita. Sige, ibaga, taumaya kon. Agap apura, sumrek ka nun iti trabaho na. Leroy, Ah, di magasak laeng. Urayon nak ni Manong mo ijilugan. O anya ngay, intun umay asaba dun di anniversary mi ka ni Manong mo. ayaw na niya. Namnamaan da ka nga umay agluto. Awan, agpakada ka ni boss. Umay ka nga umay ah. Hindi, kaririing bunsamat. Ay, awan na. Night shift ak ngamin ita. Kasta aya. Sige, ituloy mo nga rudon ti maturog. Tamapanak matan. Nasaya ta si Mangpot kan sir. Adagur uray kan ka. Asino day tangagur uray kanya ka? Malagi mo ka din ni Mitch. Mitch? Diyan ngay babae nga intulod mo ija balayda. Awan. Apay, adda ditoy? Nabartak ka di manan? Saan mat? Ada ija yo. Itay nakapay nga urayan. Napintas gayam no saan anabartag. Madlaw anabak ng ababae. Mala, tay nagkasarita. Hi, siyak ni Mitch. Siyakmat ni Leroy. No, malagip nakpay. Apay kid din, asaan ka amalagip? Sikatin ang isalakan kanya. Saan kamat nga insalakan? Panunotam lang nga no nadisgrasya ak iti day ti arabi. O di awanak ko maitan. Kasano nagiti anak ko? Ayunan niya. Angam, pasensya ka na. Naka-duty kita. Ano kayat mo? Umatindar ka iti wedding anniversary naman ko intun Sabado. O sige. Sa dino dayta. Iba kam ta umayag. Leroy, asino di babae akadwang nga aglutluto ija kusina? Italaang amakitak day jaya. Ni Mitch day jay, gayam ko. Nalaing kadimat nga agluto. Nagtrabaho gayam, ka-chef iti kadakalan na restaurant iti Manila idi. Aya. Napintas. Gayam mo kadilaang nga talaga? Wen, gayam ko. Amang ano isik-sikretom laang kada kami, Leroy. Anyo kumati sekreto ka. A girlfriend mo gaya man day ta babae. Naragsakag itangal daw. Amom no apay. Tapay. Kabaulak pa'y matgayam ti agluto. Kunak no nalipata kon ti agluto. Si Mardang ka na nagtrabaho. Idi nakiasawa ka. Juan, gaputa nagbalinak a full-time housewife. Ngam kabayatan gayam anilakay ko kat agtrabaho para kada kami. Naduma-duma matgayam dagiti babae na. Day ti Jack Tupulos aramiden. No siyak ti mga asawa. Agbalinak to anasingpat. Ken loyal nga asawa. Awan ka di pa'y asawam? Baro akpay. No kasta, single ka pa'y aging gaita. Narigat ngamin ti agbirok iti babae. Nga ayatan iti apanawan. Katsyak, di na kadikayat, Leroy. Kunak no ang awlaeng ni Mitch Dayjay, Mr. Lonely. Panagkunakat ison tinangarem kanyak. Ket natiliw na, to'y naatap a puso. Dinak sinardengan, agingga adinak na pagwen. Nagkasar kami, tasaan damat gama nagkasar, iti sigod, akadenden nana. Daytoy man ti kapadasak, to'y pagayam mo, Leroy. Agyaman ak pagayam Leroy, iti daytoy apakasaritaam. Adu at talaga dagiti saan tayo anam naman na pasamak iti biyag tayo. Ket sapay la kuma, tasalwadan nyo ti relasyon nyo, tapno mas tumibgarpay.
Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ni Pagayam Leroy, iti probinsya ti Isabela. Tampok dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan na Lester, manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Narigat gayam ti agdarasudos nga agdesisyon iti may sa abanag. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Lester. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Namin ano ka di nga ibagakkan ka nga awan babaek. Ape nga ipilit mong adda. Kayat mo ta ipaypaysok, tapno adda serbi na nga ako saranak, ah? Nalaing ka kiti nga agrason, ah. No talagang awan babaim. Baliwam ti bar a negosyom, tapno agtalnamatan ti panunot ko. Apay adinak maawatan. Nagmayat ti negosyo. Narigat ti mangrugi manen iti sabali a negosyo. Nang runa, ket dakkel ti magasgastos ko iti dialysis ni papa. Mabalin ka mat atulungan. Nang runa, tanarang ay matan ti negosyo ka grocery. Mamin anok ka di nga ibagakan ka. Ati agtaod iti grocery, ket ibang kom. Tapno adda nung ta. Saan mo nga amo no adda emergency to apagkasapulam iti kwarta. Ket iso ti usarin ni Cristel nga gadang. Tasyak mo ti makaamo kadagiti kasapulam dito ibalay. Ken kadagiti bills. Talaga asan nga agtal na ti panunot ko. No kasta nga addakan iti bar mo. Talaga kadingawan pa nagtalag mo kanyak. Day talang ti dawdawatakan ka. Ti panagtalag mo. Saan na ka mapabason? No manugot ka ngamin iti kayat ko. Awan ko mati pagapaan ta ita. Di mo ipilit ti kayat mo. Tawan ti dakas nga raramida. Madin sakit di manan timod mo ita asimra ka. Inong tammanan ti may sa waiter tayo. Nagapa kami manan iti asawak. Ipilit na so katak ti negosyo. Napigsa ti atap nga adda babaek. Si kamot amis mo ti makapanagdag nga awan babaek. Ayabam ngamin dito, ita ipashare mo. Iti kasta makita ng awan babae. Di nangarot kayat. Mapuyat ka no. Ken sigurado ka no nga ilambang ko ti babaek na umay dito eh. Ay, talaga nga rot asaan kayo nga kinkin na awatan no kasta. Pamburi-pura na ka talaga. Jack mabalin nga ibatanda ito ang negosyo. Kaputa iso ti pagtataudan ti gasgastusak ka ni papa. Ay na partner, kasarita ba na yung bagtasawam? Saan ka makiap-apakan kwa na? Iso mo ti raramidak. Ngim na uma akon. Kanayon ngamin ti panagsubang mi. Apaya dito iti nagdiretso managawi diho. Nagapa kayo kadimanen kini Jean. Talaga di nakpagtalnain. Ipilit na ti kayat na. Anya nga tanupat gamlaing ang tikayat na. Iti kasta, agtalnamutten. Siyak ti padre di pamilya, papa. Siyak ti masurot. Saan nga iso? Kano pinatgak tikid daw na. Kaya't asawan day ta nga adda aramid ko. Maawatak mo ti asawam. Saan nga agtal na ti panunot na? Gapo iti klase ti negosyo. Ang awan aramid ko, papa. Awan hilig ko iti babae. Kasmat kada kayo. Dahil di lang mamatinagbalin ang babae ti biyagyo. Nga oray na sapa na tay. Saan kayo na nangas asawa manen? Angam sana maawatan ti asawam dayta. Kurang ti panagtalag na kanyak, papa. Nupod no nga ay ayatan nak. Agtalag ko makanyak. Oh, makitam? Anya manin nga oras na nagawit ka? Siguro, nagapo ka manan iti babaem.
Kasta kadilatan ti panagkit-kitam kanyak. No kasta, song batam ti salutsod ko. Sa dino ti naggapuam? Naggapuak iji balay da papa. Uray awagam. Anya nga oras anapan ka ijay? Kalpasan ti trabaho. Apay, anya ti ginagaram ijay tanapan ka? Siyempre, kinumusta? Dakes ay abisitaak ni papa. Adda ka din bagak adakas. Sige, inakon itisilid ko. Takayat kon tiyagina na. Bumangon ka ditan. Adat chat ni Layla ka sosyom. Ada ka no sumangpat nga istaksyo. Kat dua kayo ang mangawat. Iso ang masapa kayo asomrak. Sige, bumangon ako. Talagang alisto ka no day ta ka sosyom ti agchat. Saan ka di amabalin nga isulangan ti mang receive? Anya ka kadi, kasusyok nga rod. Iso arumbang lang nga dua kami. Pati ni Layla pag silosang pailaan. Anya ti amok nga no ada milagro nga aramidan nyo? Unay kamatan. Tila pag silsilosa ma. Ngala. Engka kiti agdigusan. Taor-orayan na kan ni Layla. Ay na, nagdakkel ti sales ta itang bulan. Masapul nga ag-celebrate ta. Saan lang aga po ta dakkel ti sales no di kat birthday ita. Ibagbaykin ka ata malagip mo a birthday. Ti asawak nga eh. Di na pa'y malagip. O sige, kastoy ti aramidan ta. Agawid ka nga umuna iti balayo. Rumwarta inton lunch. Siyak ti taya, treat ko para iti birthday. Ay day taman ti kahit ko. Libre. Okay, agredi ta nga rodan. Tapno masapat ta makaawid, kat maiturog ta pa. Nariingak nga awan ti asawa ka. Talaga at di nakrining sakbayan na pa ni ti grocery na. Talaga nalipatan na akasangay ko ita. Ay, talaga nga awanan makita apanagayat kanyak ti asawak. Kat gapo dahi ta iti panagat atap na nga da babaik nga uray awan mat. Umawawag ni Layla. Hello, Layla. O anya ngay, matuloy ta ka di. Adda time mo, wano adda lakad yo kinibakat mo. Simrek ti asawak iti grocery na. No kasta, matuloy ta nga ag-lunch. Wala. Ala, agsawarak labit. Sukunan ka dita pag nanaadam. Okay, urayan ka nga rin dito eh. O sige Rod, mabitak lang. Adalat ta ka na yun ti tao iti dayto a restaurant niya. Talaga nga min an naimas ti luto da dito eh. Itala na ka umayak dito eh. Sa anak namin arumpumar. Balay trabaho aklang. Amom ka din no asino tinangisuro kanyak iti dayto a restaurant. Asin? Ti boyfriend ko. Kamodyanan na. Nailawaan mo matlaan na iba ka. Kunak man mabakatan ka balasan. Sobra mo day tapa ng bulim kanya. Ha? Kayat mo, ta ibabawit day ti treat ko kan ka. Kasi kamot lang ang ti pagbayado. Uy, joke lang niya. Angem, ragsa ka na para kan ka. Angem, abaya di mo yam amo kanyak ti boyfriend mo. Am-am muna kan. Kanayon matla ang ijay bar. Ngam saan mo ngam-am mo. Di ka madanagan. Yam-amok tumatlakan ka. At 20 order yo, sir. Ma'am. Thank you. Nagado mo ti in-order mo? Siyempre birthday nga rod. Ngam sakbay amangan ta. Kantaan ka pa. Ha? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Agyaman na ka, Layla. Kunak tupay kat apod no ti atap ko nga da babaim. Itay pa yaboy-buyaag ti kinaragsak yo adwa. Anya ka diti sa umbitan. Di mo ka di mabigbig ni Layla? Saan ka makapagulbot kanyak? Gaputa nakita ti doa ang matak nga da babaim. Jin, saan ka ko mga agis skandalo? Intreat ko lang ti asawam, gaputa kasangay na ita. Arumbang kumaasi ka ti mga ramid. Ngam anyang itar aramidam. Asino dagiti kakatuam?
Imbes kumaati asawam ti kadwam itatakasangay na. Wano, nalipatam akasangay ti asawam ita. Ah, Ay. Napukawan ti ganas ko amangan. Maala, da kayon ti agsango amangan. Taday ta kumamot ti rumbang. Sige Lester, mapanak pa'y. Kat happy birthday manan. Lester, sorry ha. Saan ka kuman nga gungat kanyag? Ando lang ti pampanunutak. Isaan nalipatak ti kasangay mo. Anya di pampanunutom. Tikadat babae, kasjay? Nakunakmatan kan ka. Asaan ang mapukaw iti panunot ko dayta. Gaputas saan mo akayat nga i-give up ti negosyo? Apay ngamin a pagpupudutam ti negosyok. Siga, asino dagiti kakadwam? Adda lalaki a kakadwam. Amangan kit di ano sikati adda lalaki na? Anya? Awanan turungan dahi ti relasyon ta. Iso anasay-sayat nga agsinatan. Ah. Ag-file lang iti annulment. Anya? Sige! Aramidam! Asino ko matibutbot nga? Agyaman nakta pinatgam ti awis ko, Lester. Kadwak ni James, ti boyfriend ko. Honey. Among matin ti kasosyok, saan ka di? Nice meeting you, Brad. Kanayon ka makita ijay bar. Yan, sanak siguro ang malasin. Gapo iti kinaato ti customeryo. Nice meeting you, Brad. Imbag man, tadi na pagsilosan. Sa anak asiloso, Brad. At pa nagtalag ko kanila ila. Pinarigat na kanagaram kan kwa na. Iso nga itatasin ng bata na mabuta nga ka mga apakan kwa na. Tama nga no i-break na. Maragsa ka nakparakan ka, Layla. Gapot na nakabirok kan iti lalaki, apud-pud no amangayat kan ka. Isa nakipagkita kami kan ka. Takayat mi ama ka sa uti asawam. Agpalawagak kan kwa na. Tapno saan yun nga ituloy ti annulment yo. Saanin arumba nga kasauyo. Gapot at ti desisyon ko. Kat ituloy ko ti panaganal mi. Naumak mo tin iti ugali na. Ng partner, amangan no mabalin nyo pa yung urnusan ti amin. Nakapag-desisyon ako. Kat saanin na mabaliwan dahi ta. Daddy, apay aman manukamatan nga gawit iti balay. Pasensya ka niya. Kasapulan kami ni Lolom ti kadwana. Iso nga, ijayak pa lang nga agnaan, ha? Kasta ka di? Okay kayo kadimot lang ka ni Mami? Basta dahi ti titandaan. Ura niya ti mapaspasamat. Saan ka baybayan? Basta ti panunutan. Kanayo naklatang adda ditoy, para kan ka. Itad ko amin ang kasapulam. Uray sagpaminsan na makita na. Gapo tabisi ka kanayon. Sige, Daddy. Basta kanayon na kami abisitaan ka ni Mami, ha? Promise, iha. Kanayo nak nga umay ditoy. Tapno kumustahan ka. Ha? Syaklaan, Daddy? Ni Mami ngay? Uwan. Uray ni Mami. Ito ta nagsinatan. Di na ko maparita namang pasyar iti anak ko. Santo amaliklikan na kanayon ti umay ko ditoy. Gapo ta marigata nakpailangan mangilawlawag iti amin ka ni Cristel. Okay. Nawaya kalatang nga umay. Anyaman nga oras akayat mo. Kaya't ko anasaya at lahat ati panagsinata. Awan gura iti tunggal maysa. Diyak kaya't ang makita ti anak ta nga ginginura ta. Okay. Di mo baybayan ni Cristel, ha? Awagan nak lang no kasapulam ti tulong ko. Okay. Awan ka din sa baling ay sungbat mo. No saan nga okay? Anya nga rod tinam na maam nga ibagak? Itatanawayakan. Aramida munti kayat mong aramidan. Oray sika. Nawaya kamot iti kayat mong aramidan. Awan pa'y plano ka mga asawa manen. Nadiligra akon. Kunak man no napagsaritaan taday ta abanag. Nga awan gura iti tunggal maysa.
Okay. Pasensya ka, nung nakalipat ako. Nakaturog matlaangan ni Cristel. Mabalin mo ti agawid. Owen, kanya lakin din ti anak ko. Narabyan ako. Tadinakmat ngamin palubusan nga agawid. Mailiw kan ka ti anak ta. Isuasaan na kaapalubusan. Ni, kalat matan ti panagtudo na. Simang patsamot ti mapaspasungadan a bagyo. Tinasayat. Pasardengem pa ti todo. Sakbay nga agawid ka. Delikado iti dalan. Nag-brown out mo tan. Dito'y kan amaturog. Delikado iti dalan. Saan mo nga ipili ti agawid? Awagam laangan ni Papa. Tapno saan mat amadandanagan kan ka. Apay kas lang mabainak patan apo masyarmanan kada Cristel kan Jean. Kalpasan nga da napasamak kada kami iti day ti Arabi. Makabulan ang tinapalamas. Ngamjak pa'y pimasyar. Makunak nga dapay la panagayat ko iti sigod nga sawak. Kasanon, kat nagsina kamin. Ni Jean ti umawawag. Hello, Jean. Mawagak. Tadanas kan amamwam. Anya day ta? Nagbunga tinapasamak ka data. Itinaudi ayo umay mo diti balay. Masikuga. Aniya. Aging gaita, kasday pala ang ti-set up me, Mr. Lonely. Sa anak nga agnanad iti sigod abalay mi. Nga oray masikugmanen ni Jean. Makipagnanaed aklataki ni Papa. Ket sa anak ang makaikadeng, nuan niya ti rumbeng nga aramidak. Bastar aramidak latta, ti pagrabbangat. Tuy pagayam mo, Lester. Lester pagayam ko, agyaman iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, agsarita kayo anasaya at kini Jean. Nuan niya ti kasayaatan nga aramidan nyo. Gapo iti panagsikog namanen, kayat naasawen, agin innayat kayo pailaeng. Urnusan nyo kit di ti relasyon nyo. Tapno naragsak ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan. Ti pagayam nagpailinge di tinaga na Lester, iti syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Halika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Samir Chanfing. Musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.